Oke. Tujuh. Cambuk sebanyak 6 kali. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Saudara Muhammad Mansur, hukuman cambuk sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Tutup. Kembali ke tempat. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. Istirahat sebentar, beberapa 1 menit saja. 1 menit. Terpidana siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hukuman cambuk sebanyak 6 kali. 4, 5, 6, 8, 9, 3, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31. Tiga dua, 33, 34, 35, 36, 39, 40. 51, 52, 53, 54, 82, 83, 90, 84, 85, 86. Kami ingatkan Algojo, cambuknya jangan ke belakang, lurus ke samping. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Selesai. Sangat